Bismillahirrahmanirrahim. Babu eke Bahai amaluga ikhlas terumai niyek gatumuge muhimmukan nanganewe babu. Mi babuga nanganewigenwa kankamuge terega beer fushuge emmehai amalutakai eter fushuge emmehai amalutakai emmehai halatuga ikhlas terumai niyar rangalumuge beenun terikan haamukurevun himenev. Bang Allah wahi kurevye وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معني باطل مقون إكباب الله ألوكن خالص كرا حالو الله ألوكن كرمشاي نماد قائم كرمشاي زكاة دين ممنوي أورنن أمر كربا فإنوي adi siidaawegen waadiinaki eyyew maen allah waxii kurevyew lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walakin yanaaluhu ttaqwa minkum. macnay eteketiiga mahevves adi leyevves allahuge xaduratakan nudaanete adi kiin heyyew tebaamiihunge kibaan ekalaange xadurataddani taqwaawerkame maen allah waxii kurevyew قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. معني كليغ فان ودار واشف تيباميهم هتكو غاواكم تيباميهم وانهنا كليس نوت اكم تيباميهم فالو كليس الله وكم دين ودغم ويو. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي بن عالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته. معني عالب قدركلون لعي قدركلون كعب قدركلون عدي قدركلون رزاح قدركلون قرط قدركلون عبد الله قدركلون رياح قدركلون عبد العزى قدركلون نفيل قدركلون الخطاب قدركلون ما الله وكليغ فان الرسل لبي مؤمن أمير أبو حفص عمر فان كبين رواوغن ويو اكليغ فان ودالويو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي تمن كليغ فان أدوسويم اكليغ فان حديث كربيو هم كشورون عمل تصحب بناوغن وني نيتوغ مچشو adi hamakashorun komme mihekan emiheku niyaggaek gotegge matin ekame libigem weewe fahe miheku hijra kuri allah ay kalange rasula attakanama fahe enage hijra kurum wani allah ay kalange rasula attakewe adi emiheku hijra kuri enage dunyawi beenuma kattakanama nuwata innan ede anhena kattakanama fahe enage hijra kurum wani إنا إكمتكا هجر كوري كمكشر. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاري. معني ما الله وكمنا رسول لبي مؤمن تكوغ ما كمنا عبد الله عائشة فانوغ كبين رواوغن ويو ekmana vidalwiye rasulullahi sallallahu alayhi wasallam hadith kurabwiye annan wa zamanuga ka'batullahi gafulu halagu kulluma lashkaren anna hutte faheba mihun albayda ebekyun wadi ahamaga waniko eba mihun kure emme kuri gawa mihun nai emme fahatu gawa mihun
ebahi evamihunge emmen bimaggamba wagannawa hutteve aishatuge faanu vidalwiye timan kamana dennevime e Allahuge rasulave ebamihun emmen ekuga gamba wagannawani konfada kuntoye ebamihunge terega aadaga mihunnai gefulu halagu kollumuge beenumuga nuku mihun nun ehem mihun vestibene nun toye hadith kurevye fahe emmen ekuga gamba wagannawa hutteve effohu ebamihum mahsharu kurawani eba egge niyata eggotashev. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. ما نيمان الله كمنا الرسل لبي عائشة غفانو كبين رواوي جنبه كمنا ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه مكة فتحوا مفه هجرة كرمنوه نما وستيبامي هنگ كبين جهادا نكتما مسلم هنگ وركمغ فراتنغ وائل بجنم فه تيبامي هن جهادا نكنه شكمه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. الإمام النووي بدار وفاوه مبسفلغ ماناكي مكة فتحوا مفه eradduukan madina annuwata ehen rashakavves hijura kurumaki oikkamennune eheni erashaki ebahi makkaaki muslimunna rakkaawteri islami rashikkamugavejje. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ما ني ما الله ودبفاك دون الرسل لبي أبو عبد الله جابر بن عبد الله كبين رواوي جنبه إكليغ فان ودالوي إفهركما النبي صلى الله عليه وسلم غاره غاتي من هنغرامك ebahi tabuku hangurama avwadagatiime fahekaleege faanu hadis kurabbiye hamakashorun almadinatu munawwaraga ebamihunge iman kam furihama firihenun takevve ekamattakaati ebamihunna eku ebahi mihunna ves daruma ay sababunu libe gotegga tebamihun evves dimaaka daturakunukume wadi ekkadattuko hadakamuga nuwamuwe tebamihunnaku ebamihunna bawer nuwewuni baliwe ulumuge nuwata daturu qur'ane sawariyen ebamihunna nulibumuge sababun. wa fi riwayati illa sharikukum fil ajr rawahu muslim. adi ehen riwayat gawani ehen kamaguti ebamihunnaku ebamihun wes sawabuga bawer kurabwe mihenne. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من عزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ما ني أدم حديث من الله وكلي غفان الرسل لب أنس غفان غارهم الإمام البخاري رواية غاوني مفدين أنس غفان ودالوي ما النبي صلى الله عليه وسلم غارهغا تمم من تبوك هغرامن ابر وداگم مغمتيغا ekale fan hadis kurevye ham kashorun timam menna baver nuwe almadina ga tibmi hunna meduga dannawashe timam menna ko bami hunna darmaya sawabun libe gotegga timam men farbatawga meduga wa magegga nuwata wadi egga datur kon nuhadame timam menna baver nuwe ebami hun ershga tibi عذر وربم سببن. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
معني ما إن الله إم بيكلون الرسل لبي الأخنس قدركلون يزيد قدركلون أبو يزيد معنو كبين رواوغم ويو يكليغ فانا يكليغ فانو بابا يزيد آي يكليغ فانو كافا الأخنس أكي أصحاب بيكلون يكليغ فانو إبهي معنو بدالويو تمنغ بابا يزيد يكليغ فانو ملك غاوا دينارو تك صدقا كربو من نرويو أدي بينون جيفاوا ميهن ندبو متكا miskituga inne bekaleka etegete hawalu kurabbiyo fahitimanna ebekalek gariha gos enaga hudda aiku etegete hifagam bappa garihan atwijjayime fahitimanga bappa vidalwiyo man allah gandebba vidalwame tiyi tiyakamga timangastu kula goten none ebahi darifulu tiya dinaru tattiya gennewmaki bappa gastu kurabbi gota khilaf kamike bappa tiya tegete wani nikamitinna sodaga kurabwa fe maunu vidalwiyo فهتمنا إكماغن رسول صلى الله عليه وسلم غارهوغا بپاغ شكواد النبي میں فهي كليغ فان حديث كربي اي يزيد تباغ درفل اي بين وفاونيكو درفل دبو مكانو لا اهم ميستكن صدقا كربو مغست كربا نيغ غوت تبا ثواب لبيگم وي ادي اي ماون تبا اي بين جيفاو مايكو بپا اي حوالي كربي بيكليغ اذن يايكو එතකති නෙංගෙවම තිබා අවවෙස් දරුම හුට්ටෙව ನೋಟ್ ಮುಸ್ಸಂದಿ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ಬೇನುಂಜೆಹಿಫಾವಾ ದರಿಫುಳಕ ದಿನುಮುಗ ಬದಲುಗಾ ಸೊದಗಾತುಗುತುಗಾ ನೆರುನು ಎಚ್ಚೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೊತಕುಂ ಏನಾಗೆ ಬೇನುಂಜೆಹಿಫಾವಾ ದರಿಫುಳಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜನಮ ಏನಾಗೆ ಅತುಂ ಎತಕತಿ ಅತುಲನ್ನು ಜೆಹೇನಕಮ ಮಿ ಹದೀಸು ಗಾಲಿಗಾ ಇಲ್ಮುರಿಂದೆ ಕೆಲವ್ವೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ ಏ ಸುನ್ನೆ ಸೊದಗಾತನ್ ನಮ ಎಮೀಹಿಗೆ ಮುದಲುನ್ ನೆರುಂ ವಾಜಿಬುವಾ ಮುದಲುಗ ಜಕಾತುಂ ಏನಾಗ ದರಿನದ್ದಿನುಂ ಹುದ್ದೆ ಎನ್ನುವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಸೊದಗಾ ಬೆಹುಮಟ್ಟಕ ವಕೀಲಕ ಹವಾಲು ಕುರುಮಕಿ ಹುದ್ದ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಮಿ ಹದೀಸುಂ ಎಂಗೇವ್ ಶರ್ঈ ಹುಕುಮೆಂ ಒಳುಂ ಫಿಲೂಮದ್ದೆ ಬಫಾಯಂ ಬಹುದುಕ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕುಮಕಿ ಅದಿ ಶರ್ঈ ಹುಕುಮೆಂ ಒಳುಂ ಫಿಲೂಮಟ್ಟಕ ಹಾಕಿಮಾಗ ಅರಿಹ ನುವತ ಶರ್ঈ ಮುಫ್ತಿಯೆಗ್ ಅರಿಹ ತಿಮಾಗ ಬಪ್ಪ ಗೆಂದೆವುಮಕಿ ಬಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಿಯೋಮೆಂತೆರುನ್ ನೂಂಕಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಹದೀಸುಂ ದೇಹವೆ حافظ صلاح الدين يوسف ترجمائن تريس هتن أبلك إكيكون نغافا ومترجم وعن نبي إسحاق سعود بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلع بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت بي درجة ورفعا ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أوقابهم لكن البأس يصعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه معني من الله وكليغ فان الرسل لبي أبو إسحاق سعد بن أبو وقاص كبين رواوي جنبي يكليغ فاني إبيكلن دنيا غاتب ونك السورغ وانتوركم غفاور خبر دبونو ಎಬೇಕಲುನ್ ನಮ್ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸ್ಸುನ್ ಲೆವ್ವಿದಿಹ ಬೇಕಲುನ್ ಕುರ ಎಬ್ಬೇಕಲಿಕೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿಯ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾವುಗ ಹರುಗಾತಿ ಮನ್ನಾಗ ಅಳಮುಂದಿಯ ಗದವೇನಿಗ್ಗ ತೆರೆಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಮನ್ನಾಗ ಹಾಲು ಬಲ್ಲವಾಲೆವು ಮಬ್ಬಡಾಗತೆ ತಿಮನ್ನಾದನ್ನವೀಮೆ
ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ರಸೂಲ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿವನಿ ಕಿಹಾಗದ ವೇನೆಗ್ಗಾಯ ಕಂಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿಸ್ದಕ್ಕೆ ವಡಾಗನ್ನವಾನುವೆ ಅಳುಗೊಂಡ ಕೀಮು ದಾವುಗಿನ ಮೀಹ ಕೀಮೆ ಅದಿ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಂಹೆಂದರಿಯಕು ಮೆನುವಿ ವಾರುತ ವೆರಿಯಕುನುವೆ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಮುದಲುಗೆ ತಿಂಬಾ ಕುಳದೆ ಬಾ ಸೊದಗಾಯ ಕುರುಂ ಕಿಹಿನ ಕುಂತೋಯ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯ ನೂನಕೆ ಎವರು ಮಾಗಿನೆ ಸಾವುದು ವಿದಾಳುವಿಯ ತಿಮನ್ನಾದೆನ್ನವೀಮೆ ಎಹೆಂ ವಿಯ್ಯಾದೆ ಬಾ ಕುಳೆಬ್ಬಾ ಸೊದಗಾಯ ಕುರುಂ ಕಿಹಿನತ್ತೋಯ್ ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯ ನೂನಕೆ ಎವರು ವಿಸ್ಮಾಗಿನೆ ಸಾವುದು ವಿದಾಳುವಿಯ ತಿಮನ್ನಾದೆನ್ನವೀಮೆ ಎಹೆಂ ವಿಯ್ಯಾ ತಿಂಬಾ ಕುಳೆಬ್ಬಾ ಸೊದಗಾಯ ಕುರುಂ ಕಿಹಿನತ್ತೋಯ್ ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯ ತಿಂಬಾ ಕುಳೆಬ್ಬಾ ಸೊದಗಾಯ ಕುರುಂ ಎಮ್ಮಿರಂಗಳೆ ತಿಂಬಾ ಕುಳೆಬ್ಬ ಕೀವಸ್ ಗಿನ ಮಿಂಬರಕೆ ನುವತೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಏಯ್ ಬೊಡು ಎಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಿಹೆನ್ನೆವ್ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ವಾರುತ ವೆರಿಂ ಫುದುಂತೆರಿ ಬಯಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾದು ಕುರವ್ವುಂ ಏಯ್ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನಂ ಆದೇಸ್ಕೊ ಸಲಾನ್ ಜಹಾ ಬಯಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾದು ಕುರವ್ವು ಮವ್ರೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಂ ಹೇವ್ ಕಂಬೊಡು ಗೊತ್ತಿರ್ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಜಹು ಫುಳು ಅದಾಗೆಂ ಕುರವ್ವಾ ಹೇದೆಂ ಏಯ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕುಡಮಿಂ ವರೆಕ್ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಏಯ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಂ ಎಕಮುಗೆ ಹೇವ್ ಧರ್ಮನು ಲಿಬಿ ನುದಾನಿ ಕಮಿಕೆವ್ ಎಮ್ಮೆ ಕುಡಮಿನುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಬಿಕಮನ ಅದ್ದೆವ್ವಾ ಸುವಲಕವ್ವೆಸ್ ಎಬಹಿ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕುಡ ಕಾಯ್ತಿ ಕೊಳಕವ್ವೆಸ್ ಧರ್ಮಲಿಬೆ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಸಾವುದು ವಿದಾಳುವಿಯ ತಿಮನ್ನಾದೆನ್ನವೀಮೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಗಾ ಮೀಹುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಬುರಿ ಮದೀನಾ ಅದ್ದಾ ಹಿಂದು ಅಳುಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಾಗ ಹುನ್ನಂ ವೀತೋ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮಿಹೆಂದೆನ್ನವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಟ್ಟಕ ಮಕ್ಕಾ ದೂ ಕುರವ್ವ ಮದೀನಾ ಅಂಗ್ ಹಿಜುರ ಕುರವಿ ಬೇಕಲೊಕ್ಕಮ್ಗಾ ವಿಫಾ ಮಕ್ಕಾಗ ದೆಮಿಹುನ್ನೆವಮಕಿ ಹಿಜುರಾಗ ಸವಾಬು ಉನಿವೆದಾನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದೆಕೆಲವ್ವಾತಿ ನುವತ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವರಬ್ಬೊಡ ಆಲಾಸ್ ಕಂಫುಳಾ ಉಳುವು ಮಾಯಕು ಮಕ್ಕಾಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಅವಹಾರವು ಮಂಗದಿ ವಡಾಗನ್ನವಾತಿ ವಿದಾಳು ಬಸ್ಪುಳೆಕ್ಕಮ ಇಲ್ಮುರಿನ್ ಲಿಯುವ್ವಾ ಫಾವೇವ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯವ್ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಿ ಮಕ್ಕಾಗ ದೆಮಿಹುನ್ನವಾನೆ ಬೇಕಲೆ ಕೀಮೆನ್ನೂನೆವ್ ಎಬಹಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎಹ ಅವಹಕಂ ಅವಹಾರ ಎನ್ನುವಾನೆವ್ ಫಹೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹಮೇಕನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಜಹು ಫುಳು ಅದಾಗೆಂ ಕಮೆಕ್ ಕುರವ್ವಾಫಿನಮ ಏಯ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ದರಜ ಮತಿವೆರಿವೆ ಸವಾಬು ಇತುರುವಾನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾ ನೂನೀನು ವಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಿ ಉಮ್ರು ದಮ್ಮವ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಹೆಯು ಅಮಲು ತಕುಗೆ ಸಬಬುಂ ಬಯಂ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಮಂಫಾಲಿಬಿ ಅದಿ ಅನೆಬ್ಬಯಕಂ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಗೆಲ್ಲುಮಾ ಕುರಿಮತಿಲಾಂಜೆಹೇನೆ ಬೇಕಲೊಕ್ಕಮುಗಾ ವಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಏ ಅಳುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕ್ ಅಳುಗೆ ಅಸ್ಸಾಬುಂ ಕುಳ ಹಿಜ್ರಾಗ ಸವಾಬು ಎವರನ್ನ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಎವರನ್ನಿ ಹಿಜ್ರಾಗ ಉಸೂಲು ತಕ ಖಿಲಾಫುವ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಕಮುಗೆ ಸವಾಬುಂ ಮಹ್ರೂಮುವ ಬಯಕ್ಕಮುಗ ಎವರನ್ನು ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಅಮ್ಮತಿ ದತಿ ಮೀಹೆಗು ಕಮುಗ ಸೌದ್ ಬುನು ಖೌಲಾವೇವ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮಕ್ಕಾಗ ಅವಹಾರವುಮುಂ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ರಹ್ಮಲ್ಲೆವ್ವುಂ ಎದಿ ವಡಾಗತೆ ನೋಟ್ ಹಾ ಸೌದ್ ಬುನು ಅಬೂ ವಕ್ಕಾಸ್ ಅವಹಾರವಿ ಹಿಜ್ರೈಂ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಹೆ ನುವತ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅವ್ವನ ಹರುವೆ ಏರು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಉಮ್ರು ಫುಳಕಿ ಕಬಾಕಮ ಮಿದು ತಫಾತ್ ರಿವಾಯತ್ತವ್ವೇವ್ ಫಸ್ತೊಳ ಸಿತಂಗ ಹಾರ್ ಫುಳೆಕ್ಕಮಶಾಯ್ ನೂದಿ ಹೇತಂಗ ಹಾರ್ ಫುಳೆಕ್ಕಮಶಾಯ್ ಎದೆ ಮೆದುಗೆ ಉಮರ್ ಫುಳೆಕ್ಕಮುಗ ಬುನೈಫಾವೇವ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಗಾವ ಹಾದಿಸಾ ಕಿ ಹಜ್ಜತು ವದಾವುಗೆ ಹರು ಕಮುಗಾವ ಹಿಜ್ರೈನ್ ದಿಹವನ ಹರುಗೆ ಹಾದಿಸಾ ಏಕೆ ಶವಿಯನ್ ಸೌದ್ಗೆ ಫಾನಾ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವ ಫಾವಾ ಬಸ್ಫುಳು ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಉಮ್ರು ದಮ್ಮವ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಹೆಯು ಆಮರಿತೋಗ ಸೌಬುಂ ಬಯಂ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಮಂಫಾಲಿಬಿ ಅದಿ ಅನೆಬ್ಬಯಕಂ ಏಗ ಸಬಬುಂ ಗೆಲ್ಲುಮಾ ಕುರಿಮತಿಲಾಂಜೆಹೇನೆ ಬೇಕಲಕ್ಕಮುಗಾ ವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಮೀ ಫಹುಂ ವಾನೆ ಕಮೆಗ್ಗ ಮಚ್ಚಂ ಇಶಾರಾ ಕುರಾ ಬಸ್ಪುಳಕೆ ಎಹನಿ ಸೌದುಗ ಫಾನಿ ಇರಾಗಾಯ್ ಹಿಸಾಬುಗ ರತ್ತ ಫತಹ ಕುರಬುಂಗ ಬಯರೆ ವಡಾಗಿನ್ನೆ ಬೇಕಲಿಕೆ ಎಗೊತುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನನ್ ನಸ್ರು ಲಿಬಿ ಎರರಶುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಎಮತಿಬೆರಿ ಹೇಯು ಆಮಲಿ ಫುಳುತವಗೆ ಮಂಫಾ ಲಿಬಿ ಫಾವೇವ್ ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಇದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಕಾಫಿರು ವಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಯಾಮಲಿ ಫುಳುತಕುಂ ವನಿ ದುನಿಯಾ ಆಖಿರತುಗೆ ಗೆಲ್ಲುಮಾ ಕುರಿಮತಿಲಾಂಜೆಹಿ ಫೇವ್ ನೂನ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ನಿಮೇತಾಂಗಾವ ಲಕಿನಿಲ್ ಬಾ ಇಸ್ಸೌದ್ ಬುನು ಖೌಲಾ ಮಿತನುಂ ಫಿರ್ಗೆಂ ಹದೀಸ್ ನಿಮೆಂದೆಂಗೆ ವನಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಬಸ್ಪುಳೆನ್ನೋನೆ ಏಯ್ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರವಿ ರಾವಿಯಕು ಇದ್ರಾಜ್ ಕುರವ್ವಾ ಫೇವಾ ಎಬಹಿ
hadith ga aslu ibarat tawgatereng ituru kurabwa fawa ibarat take ilmurim vidaluwa gutuga ei hadith riwa kurabwi rawiyaku kamgawa al imam zuhri ge ibarat take dalilul falihin fansasnueng oblike kun nagafa. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. معني من الله وكليغ فان الرسل لبي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر كبين رواوغم ekaleege faanu vidaaluwiye rasulullahi sallallahu alayhi wasallam hadith kureviye hama kashawarum man allahu teba mi hunge hashitaka kabballawa odiyennu gannawe ebahi mi hegge riti kamay huturukan don kamay kalukan ei miha darumay sawabu devwane nuta azabu devwane kamennune ekamaku ekalaange ballawa odi gannawani teba mi hunge hittakashay ebahi niyatuge maccashay teba mi hunge amalu takashe. note mi hadisa ki niyar rangalumay amaluga ikhlas terunge beenun terikan ha moifawa hadisa ke kom hewkamen hewkamakabu mattaka ekamuga niyar rangalumay ikhlas terikan ekulegum bumi kom hem wes beenun kamake amaltoga hagigan ha mowa hushi qiyamad do huwe ei allahuge adulweri niya kurumuge darbaruga amaltoga jaza devwadu he miheku kitam rangalu kamek kurumuga wes ekamuge terega kan dekkuma duniyage dumen iskoffawanama ekamaki evvesagen huri kamekkamuga anwane mi hadith ga ekan hama wefawe. riyadus salihin ga bainu saga mi hadith liewigem war hadith nimetanga ewa wa amalikum ibaratin nowe anibanu saga ibaran owe mi hadith ki al imam muslim riwa kurwa fa hadith kamga wi hindu muslim ga riwayat ga midin ibaran owe wima me ibara mitanga otun kom hem wesbenume sawbaki ibaratanu hadis ge maqsad denagatumi undagu kamekkamuga ume amudum mifakan es bay mi hunnan hiwe fawanu rangalu hiyegge maccaburave efada mi hum bunagutuga muhim wani ki hewlefa amalin nune ei midennawnu ibaratanu hadis ge man kurumun onnahen allah ballawa wodigannawani mistakunge hittakashe namis hadis ga ibaraen otumun eba mi hun ebuna bunumaki rangalu bunumen nun kan kashawaru wede ehni mistakunge hittakashay amarutaka ekalange ballawa wodigem we kirit qur'anu ge ayata burgina ayatun wasmikan kashawaru we imam bu mayak he amal kuruman angawa fa watiye man allah wahi kurwa fa we إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. معني هم كشورون إمام بصالح عمل تقولمي هنن يورنتي بني وتنكمغا فردوس يكيون سورو كتبه كيرت قرآنغا أنغوا فوا غتغا إمام بما يكو صالح عمل نكرامي هنكي جلن وجم وبايك العصر سورة غا امها انسان وني گلو مگتري غا كمشا ekam salam bani bayki imam ma ek salih amal takko hagguge moguga sabitu etibuma ekak anikak wasiyakko nasihat teri ulunu mi hun kamshay emoguga dimawa undagu takak ketteruma ekak anikak wasiyakko ulunu mi hun kan angawa fawe man allah wahi kurbiya والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معني زمان غندبم هم كشورون إنسانا وني قلو مقا كان كشور إيمان بصالح عمل تكون أديك كوانك كان حق وصيكون أديك كوانك كتر وما وصيكون ولنمي هم منوية mifada ayat kun saaf ko angawafa wani niyatu khalis kamaiku hewlafa amadunuko evves miheku salaman wane kame kuri ayat ga angawafa wafaden suruga wantawirin kamuga bumbina wegem wani salih amalu kurumuga maccashe man allah wahi kurbiye الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ewnaki kuffafatkun tahir wegem wa halu
മലായികത്തും എവരും മറുകന്നവാമീഹുന്നെവ് എഹിന്ദു മലായികത്തും വിദാൾവാനത്തെ തിയബാമീഹുങ്ക മച്ച സലാം ഹുട്ടെ തിയബാമീഹും കൊങ്ങുളുൻ അമലത്തക്കുക സബബും തിയബാമീഹും സ്വറുകെ വന്നാശെ ಸ್ವರ್ಗೇಗಾಮೀಸ್ತಕುಂಗ ದರಜತ ತಫಾತ್ವೆಂ ಬಿನಾವೆಗಂ ವನೀವೆಸ್ ಎಬಾಮೀಹುಂ ಕೊಂಗುಳುನ್ ಅಮಲ್ತೌಗ ಮಚ್ಚಶ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ಯ ವಲಿಕುಲ್ಲಿನ್ ದರಜಾತುಂ ಮಿಮ್ಮಾ ಅಮಿಲು ವಮಾ ರಬ್ಬುಕ ಬಿಗಾಫಿಲಿನ್ ಅಮ್ಮಾ ಯಅಮಲೂನ್ ಮಾನೈ ಅದಿಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕಮ್ಮೆ ಎಬಯಕು ಕುಳ ಅಮಲುತಕ ಎಗ್ಗೊತ ದರಜತಕೆಂ ಹುಟ್ಟೆ ಅದು ಎವ್ರೆಂ ಕುರ ಅಮಲುತಕ ಮೆದು ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಆಫಿಲು ಅವಡಿಗೆನ್ನುವೆವೆ ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربا فوا بسفلقابي ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه معنى تيبامي هندناش أدي هم كشورون هشكندوغا مسكوليوي ಎಮಸ್ಕೊಳು ಸುಲ್ಹವೆ ರಂಗಳು ವೆಜ್ಜನಮ ಮುಳಿ ಹಸಿಗಂಡು ರಂಗಳು ವೆದೇವೆ ಅದು ಎಮಸ್ಕೊಳು ಫಾಸಿದುವೆನು ಬ್ಯಾವೆಜ್ಜನಮ ಮುಳಿ ಹಸಿಗಂಡು ಫಾಸಿದುವೆನು ಬ್ಯಾವೆದೇವೆ ದನ್ನಾಶೆವೆ ಎಮಸ್ಕೊಳಕಿ ಹಿತೆವೆ ಕಮ್ ಮಿಹೆಂ ಹುರುಮಾಯ್ ಕುಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಲ್ಲವ ಒಡಿಗೆನ್ನವನಿ ಹಿತಶೆ ತಿಮಂಗಿ ಹಿತುಗ ಎಕಲ್ಯಾಂಗೆ ದಾತು ಪುಳುಗಯ್ಯಾಯ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅಗೀದಾ ಆಮೆದುಗ ವನಿ ರಂಗಳ ಶೇಬುನೆ ಸಾಲಿಹು ಅಮಲು ತನ್ನು ಕುರಾನಮ ಎಮೀಹಕಿ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆತಿ ಏನಾಗೆ ಬಹುಗ ದೊಗುವೆರಿಯವೆ ಆದಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಹಲಾಕುವೆ ಫಾವಾ ಅಬಾಜ್ಜವೆರಿಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆತೆವೆ ಹಿನ್ನಿಯ ಖಾಲಿಸ್ವೆ ನಿಯರ್ ರಂಗಳುಮಾಯ್ ಹೆವಲಫಾ ಅಮಲು ಕುರುಮಕಿ ಎಕ್ಕಮೆಂ ಅನಿಕ್ಕಮ ವಕಿವುನ್ವಾ ದೆಕಂತಕೆ ನಿಯರ್ ರಂಗಳು ನಮ ಅಮಲುವೆಸ್ ರಂಗಳುವಾನೇವೆ ನಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾ ನಮ ಅಮಲುವೆಸ್ನು ಬ್ಯಾವಾನೇವೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮುಗೆ ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನಾಯ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಜಮಾನುಗ ಉಳುನು ಮುನಾಫಿಕುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ಫೆನಿಗೆಂ ಗೊಸ್ಪಾವನಿ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಬಹುಗೆ ಹಗೀಗತೆ ಬಯಂ ಇತುರು ತಫ್ಸೀಲಾಯಕು ಹಾಫಿದ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಯೂಸುಫ್ಗೆ ತರ್ಜಮಾಯಿಂ ತಿರೀಶ್ನುವೆ ಒಬ್ಲಿಕೆ ಕುನ್ನಗಾಫಾ ಮುತರ್ಜಿಮ್ وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه معني مانگ اللہ وکلیگ فان الرسل لوی ابو موسى عبد الله بن قيس الاشعری کی بین رواوگم ویو එකලේග ෆානු විදාළුවිය රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුගා සුවාලු දෙන්නවනේ මීහකුවේනාගේ හිව්වරු ගදකන් දෙක්කු මට්ටකා හංගුරාම කුරේව අදි අනිකකුවේනාගේ බොඩාකන් දෙක්කුම හංගුරාම කුරේව අදි අනිකකු කන් දෙක්කුම හංගුරාම කුරේව මීගතරෙන් අල්ලාහුගේ මගුගා හංගුරාම කුරි මීහකී කොබායතෝ හදීස් කුරෙව්විය එමීහකු හංගුරාම කුරි අල්ලාහුගේ කලිම ෆුළු මතිවර කුරු මට්ටකා නම එයි එකලාංගේ මගුගා හංගුරාම කුරි මීහකෙව وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه معنی مانگ اللہ وکلیگ فان الرسل لوی ابو بکرا نفیع بن الحارث الثقفی کی بین رواوگم ویو اکلیگ فان ودال ویو ہم کشورم مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرویو مسلمون کرد میہ کو میہوں گے کنڈ حفاگن ابہی ہتھیار حفاگن اد میہوں کر ایک کو انک قتل کرم گنیتگا اد میہوں کر متلاف نمدن ناش قتل کر میہا یائے قتل وون میہا یا اد میہوں وسوا حشی نرکاگے ابو بکرا ودال ویو تمنا دن نبی میں اے اللہ کے رسول قتل کر میہا نرکاگا ونگئی انگے کمکے එකමක කතුළු වෙවුණු මීහා නරකවන්තවරිය කව්වානී කීව්වෙතෝ හදීස් කුරෙව්විය හමුකෂවරුන් ඒනාවනී ඒනාගේ කුරියා
ebahi ena qatlu kurmiha marailum gastu koggenne. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في سوقه وبيته 27 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهده إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم. معنى ما ان الله وكليغ فان الرسل لبي ابو هريره غفان وكبين رواوغم و يكليغ فان ودال و ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي emih ko enaage geeganu te enaage fiharaga ebahi komme tanik gavius ekani hure qur'ana madabure miskituga jamaatuga qur'ana maduga iturukan fansavis nuta hata wish daraja matweri wegem we ehni ham kashorun ein komme mih komme geega wudu qur'an hindu furi hama wudu koggen efahu ena miskitan anna hindu enaage nukun nukutumaki namadu kurmuga beenumuga nukun nukutumakkamuga nunin we namadu kurunnun ehem beenumen we e beenumuga hinga hingumuga ena ala komme fiolaka ega sawbun ena darajan ufle adi ega sawbun faafe fusseve egotuga ena miskita wadejjo maddan den demihunna hutte fahe ena miskita wadejjanama ena wani namaduge ebahi namaduge intizaruge namadu fiyawa ehen kame miskitun unikume inuma ena nuhifahatte මීහා නමාදු කුරිතනුන් දුරන් නුජහි ඉන්නහා හිඳකු මලායික බේකලුන් තියයන් කොම්ම මීහක හෙදුආ කුරබුම් මතී දෙමි තිබ්බවානෙතෙ එබේකලුන් දන්නවානෙතෙ අලමෙන්ගෙ වෙරි රස්කලාක් ඉමරස්කලාංගේ නාය රහ්මල් ලබ්වාන්දේව ඉමරස්කලාංගේ නාගේ ෆාප පුස්සවාන්දේව ඉමරස්කලාංගේ ඒනාගේ තවබා කබූලු කුරබ්වාන්දේව ඒනා මිස්කිතුගා ඉඳ වය බේරුකො වුදුන ගානුලාහා හිඳකු එබේකලුන් දුආ කුරබුම්ගා දෙමි තිබ්බවානෙතෙ මිතාංගා මිවනි මුස්ලිම්ගාවා රිවායති. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. معنى من الله ودفاكلن الرسل لبي عباس غفانو دركلن ابو العباس عبد الله غفانو كبين رواوغم و يكلي غفانو ودالوي ما النبي صلى الله عليه وسلم يكلي غفانو غير رسكلانگ كمغاوا الله تبارك وتعالى حضرة روا كربي قدسي حديث كربي हम कशवरुम मैंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला हेयो कंतत्तक नुबा कंतत्तक कंडालुवा फावे एफहु कंकम वनी बयान कुरवा फे एबही अमल तल्युवा मलाइकतुन नंगंगवा फे फहमीह को हेयो कम कुरुमन्यगतुम फहु एना एकन नुकुलन मदन्नाश फहेना एकम गस्तु कुर कमट्टक अल्लाह तबारक व तआला एकलांग हजरतुगा ए फुरि हम हेयो कम गालियुवा हुट्टे adi ena hew kame kuruma gastu kuruma fahu ekan ena koffina wadannash Allah taala ekalanga hadratuga ei diha hew kan kamugali ubwa hutte adi ena ge niyatuge furi hamakam ballawa ei hassateka guna nuwata waki minennek gunataka kan ituru wegem wa hew kame kamugalabwa hutte
adi miyekunu baakamek kurumak gastu kurumaffahu ena ekan nukoffinamu dannaashew allahu taala ekalange hadratuga ei furihama hewkamekkamu gaaliuwwa huttew adi ena nubaakamek kurumak gastu kurumaffahu ena ekan koffinamu dannaashew allahu taala ekalange hadratuga ei emme nubaakamekkam gaaliuwwa huttew wa an nabi abdirrahman abdillah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاعون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبك أشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخل بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزي بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه معنى مين الله ودبفاكلن الرسل لبي عمر بن الخطاب قدركلن أبو عبد الرحمن عبد الله غفان كبين رواوغم يكلي غفان ودالوي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي تمن كليغ فان أدوسوي में يكليغ فان حديث كربيه تبا ميهون كوريغا درولون ميهون كره تيم ميهكو دتركو نكتوه فهبا ميهون نن إريكو فربديغ هولاغا ندن جهونه فهبا ميهون هولا بنه فهتم فربدام وٹگنگا بڑو ہیلیں اہولاغ درمتیگا جہی ادرو بندویه فهبا ميهون ekako anika kabbunuwe teba mihun ebahi ahar men koffawa he amalu tammedueriko allah haddannawaagem menwi mihilaage kiben ekalaange ahar men salamaten nukurawwa hutte ege tereng ekaku dennewiye aluge veri raskalaag aluge mamma ay bappa ki umrun duwaswe muskuluye fawa bayke alaage maemba fan regandu boing ebahi regandu eba mihun naddewe kiru boyfu maddanden miyalaage abidarin navves nokarakavves reganduge buin udeme
fahe edduwahaku mialaga bakaritan hui happan nukume vina koleffeneto waradduran nukume une fahe mialaga maemba fan nidumuga kuriga miala yaggiyanna deune fahe de mihunna dinumakkiru felagem miala ais beliru ede mihun tibini dafe fahe de mihunna gowa helevuma kavves adi ede mihunge kurim mialaga ahulwerin kura mihaka nuwata nokara kavves eurenge reganduga boindinumakam mialaga hite nuruhune fahikiru alafawa kamwaru hifagen edamihun helane iregge intizaruga miyala hurime migotuga hure fatiswiye er miyalaga defaga hifagen tibe kudi darin kolu bandu havegen roi ades kure fahe harun edamihun hela edamihunge reganduga boim boyfiye aluge ver raskalak miyalaga mi amaliki imba raskalanga wajhu fulu edigen kure unu heyo amalik kamuga waninama mihila ganduge sababun alamen bandu efamiwa banduvun alamen salame kurabwande fahe hindu ehila gandu kudakon effara veliye ekamoko eba mi hunnan nukumewe warennuwiye devana mi ha dennewiye aluge ver raskalak aluge bod bebege anghen dariya kuine ena ki mistakun kurami ala emmelobewa insana ehen riwayat gawe firhenun anghenun deke lobewa kantakuga miala ena deke intiha al lobewime fahe kujjaya nahamugutuga gulun hingumattaka miala kurimatilime namwes aluganu baidumang ena dekolu hada ena ga nafsu salame kuriye efo ena yang ebahi ena shay ena ga hulwerinna bandu hakama tadumadukan kurimativiye fahe ena miala ga kibayen ehiyen edigen ay fahe miala ede kame kurumang ena ga nafsu miala ya hawali kurun shartuko ena ekama ruhumun ena yas sateka vihi dinaru miala dinime ehen riwayatek gawani fahe miala ga hitugawa wahshi edum fuddumattaka miala ena ga defaga demeduga ishinumun ebahi zine kurumag gastu kurumun ena bunya tiba allah habbirweti washe adi bandu kurawwa fawati yasil ege haggu adanuko ebahi kavenuko huluwannu hadashe fahe ebagutu miala ena ya duran hingajjaime erwes ei mistakun kur miala emmelobiwa miha adi miala ena ya hawalu kur rantavves ena diniye aluge ver raskalak miala ge mi amaleki imbaraskalanga wajhu fulu edigen kurewunu heyo kamekkamuga waninama mihila ganduge sawbun alamen bandu efamiwa bandubun alamen salame kurawande fahe hindu ehila gandu kudakon effara veliye ekamuke bami hunnan nukumewe warennuwiye timmana miha dennewiye aluge ver raskalak miala kuyyam masakka kuruma bayaku hodime eba mihunge masakkan nimumun egetereng emme miheku menuwi ehen emme naddemwa ujura hamayeddinime ena yavvi hissanunaga mialaga atuga bahatta fadiye fahe etegeti miala balahatta ituru kurime emme fahun emudawtagginawe ituruwegendiye ege teddu hegge fahun ena adi bunye allahu gaalaye aharinge masakkatallibun haggu ujura deshe miala bunime tiba fennam mihuri jamalay geri bakari ay alunnay mihuri hata kichki tibage hagge ena bunye allahu gaalaye aharna samasanu kurashe ebahi timanna alliben jehe echkabure mi magina minwarke miala bunime aharin tiba aka samasa ennukurame fahe ena huriha echen hifagen diye egetereng evves echen bahatte aluge ver raskalak alaga mi amalaki imaraskalange wajhu fulu edigen kurawunu kamekkamuga waninama mihila ganduge sawbun alamen bandu efamiwa bandumun alamen salame kurawande fahe hindu hila gandu effarata jehune fahe ba mihun etanun salamatun nukumejjawwe